Bah, hehe. Oh, ngastok Oh, bagi tani siya no? Sta kong galing? Ah, may manunok po eh. So, ni na may hanggo-hangol anon. Pukti binamang ilason. Badid di na madalek. Nang manyan ang goreng makong situ-sino. Hamaguat di dah, hamaguat. Oh, ahid do Oh, tak pangalaho na ya. Dengar juluk ku dah ba. Ibas tabi buku-buku. Itu buku-buku so ni. Apalagi makong si bisnis. Ayo, ototoy man kita dah. Nang mak. Siara udah. Jadi belum yang coba menilai ba. Balai mah tu si Jok kan. Dak ya do beda ko na dang gabi nagabihan terus gabi joka dangi. Alay siya pangalaho na pinabadak sosok So ni be kadagiling ulo pas tapos so ni. Sabi no basalan. Anak bu, pas tapon. Ada kapina nih. Anong mak, so mak boleh mak bisnis sih kan, mak bisnis tuh sih. Ulah perlu. Eli bulu lain coba nilai ba, coba oi. Saya ada pengalaman nilai lagi. Ima sanau. Tak kira makong si ahan, manggahap ahan. Nah itu piniyay, tapi gue lagi. Oh loh, pokok geleng-geleng durian. Oke malekku. Yuk.